дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзҳои таътили тирамоҳӣ барои толибилмон дар муассисаҳои таҳсилоти миёна аз 1 то 10 ноябр муайян шудааст. Дар ин бора намояндаи маорифи вилояти Суғ ба мо иттилоъ дод. Бо вуҷуди аз 5 то 7 ноябр дар кишвар рӯзи истироҳат буданаш ягон тағйирот ворид нашудааст. تحصیل با 4 چورک تقسیم کرده شده است. یعنی گویم چورک یکم از 1 سپتامبر تا 31 اکتبر دوام کرد. تعطیل تیرماهی 10 روزه از 1 تا 10 نوامبر جریان میگیرد و علاوه روز 11 نوامبر با مؤسسه تحصیلات میانی عمومی خوانندگان مؤسسه تعلیم پورا با تعلیم و تربیت جلب کرده میشن و وابسته به روزهای استراحتی که شما جهت بخشیده به روز کنسل جمهوری تاجیکستان معین کرده شده. یعنی این روزهای استراحتی با 10 روزه وارد کرده نمیشه. یعنی تعطیل تیرماهی مکتب بچگان از 1 تا 10 نوامبر ادامه یابد. ба гуфти намояндаи раёсати маорифи вилояти Суғ, таътили толибилмон аз рӯзи сешанбе оғоз гардида 10 рӯзи пурра давом мекунад. Ҳамчунин бояд гуфт ки дар кишвар бахшида ба рӯзи Конститутсияи кишвар 3 рӯзи истироҳат муайян карда шудааст. Яъне мувофиқи меъёрҳои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид, агар санаи иди расмӣ ки дар он рӯзи истироҳат эълон шудааст ба рӯзҳои истироҳат шанбе ё якшанбе рост ояд, рӯзи дигари корӣ ҳам рӯзи истироҳат мешавад. طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید سنه 6 نوامبر روز کنستیتوسیا اعلان گردیده است. از سبب سنه 6 نوامبر روز استراحت فرامودن شهروندان می توانند سنه 7 نوامبر استراحت کنند. тавре ба мо аз иттифоқҳои касаба хабар доданд, имсол ҷашн ба рӯзи якшанбеи ҳафта рост меояд ва рӯзи дигари баъдӣ, яъне рӯзи душанбе низ истироҳат мешавад. Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон 6 ноябр соли 1994 дар натиҷаи райпурсии умумии халқӣ қабул гардидааст. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоъотии хабар.